Post Speaker Kalome. Start question numbers at Assembly Pali Finance Department Chang to Minister Chief Minister Zawm Tak Chanata na Kazwana Chuhini na Sorkar Kalta Sumium Zia MNF Sorkar Hunlai Tinani Hunlaya Covid Vanga Mizoram in Sum Amutur Kan Mukim Lo Kaing Zat Nge Bina Covid Vangin Central Sorkar Kan Puina Mizoram Sorkar in Zat Nge Don Tini Sang Turin Finance Department Chang to Minister Kan C.M Chhanna Lo Somang Post Speaker Chhanna Tiang Hini Hunpa ngaya Mizoram Sarkar in Central Atanga Sum Amutura Base COVID-19 pandemic avanga Amutak Lozat Chu crore sang ni zatum somsari point pariat bial ani sung chu financial year 2019 to 20 chungin share of taxes crore zariat somrup pasari point pathum pakwa financial year sang ni somni pakhat chungin share of taxes crore zakwa somnga pasari point pali pakhat 15 finance commission special grants crore nga somlile paruk avain crore sang ni zatum somsari point pariat bial ani ten azona panina Chhanna chu covid avanga Mizoram in Central Sarkar Tranpuina Kandon Zat chu crore somkwa point paruk pathum ania hengba kahian for management and control of covid noya NHM matangin grant engmazat don ania CSR Nuaya Sum File Bungrua Donte Finance Department in Riat Puilo Engamozat Ombok Tienie. So Belna so Tunge so no itu pura bar Romero Telo Somang. Post Speaker Kalome. Voina kan Finance Minister Zawm Tak kan Chief Minister ni Bukina Kazona min Chhanna hi Mizoram mi pui zongin. A het thiam chin chuan timela hriat veka thain ka hria nam thil ram thil poimo sarkar thil poimo takani mase karil ruwa ron langhal pakhat omle kad ngeni information official information finance department atanga chuak pani hi ain anglo ngal pang maya he post speaker ri phalna in RTI Chhanna ni som pakwa thandi sang ni som ni pani a finance department in RTI zona Chhanna hian Covid avanga Mizoram Sarkar na sum mutur amu kim lo zat hi nuai sang ni zaruk somthum pani 0.58 ti in official in RTI Chhanna finance department hian alo petoa tuna kan house leader le kan chief minister Zawm Tak finance minister ni Bukina a Chhanna nen khan ain ang lovani ti kha kan soidua finance department a wing sang te ngani section sang te oma a source in ang lo ni mai theya to the make lai ro chuan hey share of taxes hey hi kan thriat angin annual plan nuaya state tinina sum regular takakan mu ania heta hian RTI Chhanna chuan noi sang khat le som ko pathum 0.73 share of taxes ta hian sang ni somni pakhat chungin mu lawani ti kan muwa post speaker I phalna in tuna zona Chhanna khan azona copy a Chhanna copy kan la dong chi alo na a zariat vaibel se zariat leti ni in kan finance minister Zawm Tak khana changa kha po khathil serious taknin ka ria a source po in ang thlapas yani si assembly house mewa dot soya finance department hian information not furnish ani chuan adiklova tin thu diklo soya dot kan ti ipala poni se thu diklo ti kha moi zok ome tin RTI Chhanna chu lo dik zok ta sela assembly house Mizoram kan house sang bera Chhanna diklo lo pe khoi mo zok chu diklo ti na ni a an lo pe ni chuan appoint len ka ria kan official te pon fim khur nan chu kan soi lang trim du ani ti chuan a total in an lo na po kha available ches zabi ani a crore zabi chu Mizoram ang tan chu tam khop mai poni se pu speaker ka soi du chu Mizoram Sarkarin
sum tam tak kan don tur kan dong lo ni ti so yani thina chu ti mek lai chuan pu speaker iding lama voina thu te hi i ve lama an om lai khan kan hu tam thunga lom covid awang sum kan hu te lom ti te a om thina covid awanga kan sum hu tur en pangai bak kan hu bela hi veibel se som kwa point som pathumani ti veibel se som kwa point som pathumani ti kan finance minister zawm tak khan hosa asuita so ti ni chuan kan mu lo hi veibel se sang ni le zaruk le som thum pani RTI Chhanna ania tuna Chhanna khan atlem hreta kan hu le kan mu lo hi a in thlau lu tuka he ho zawm taka phei chuan mi puite hriata kan mu tamalom covid awangin har san tok tur kan ni hleinem tiang chi zong tongkam hi he figure hian ati chiang leng ka sia ka zo bel na chu hi ni pu speaker a zo bel na fia theila khan an soi kha ngai deuh thina kai mani chak kha chu dole information nak tu ka kan siam zom takin pu speaker kan hu bel zo he host kal phung hi kan soi tiang lo lo pu speaker hi phal lai in zo da khan lu to la zo na ka zo hi finance minister ania he ho sikum som nga chuang ni to zo na kan zo din lo minister dang do din rol ve thin hi kum som nga kalta assembly a khan om ngai lo kal phung thara hian nga tinge minister na zo na chan la ya minister dang do din rol fo ole hei hi kan tong mai a hei hi thil ti chi lo tak ning kalta khan a om kum som na hi si lam chu a chu host leader a zo na khan zo mai se minister churon pui mai thin host leader ni si lo ina mani minister pui te zo na lo chan pui fo hi tun ma lam lo ngai lo ni kana check bial tu kha ole speaker nia in assembly house han om hi ale laman din deu chon le lam hi rin ve mai te olang renga mi pui tan mi thiam tu ra ngai la pu speaker ole ka zo bel na chu hi ni kan annual plan nuaya po vai bel se sang ni le zaruk kha dik lo zok pala di point vai bel se sang ni za thum chuang kan mu tur kan mu lo chuan central sponsor scheme atanga te central sector scheme atang te le thil dan atanga kan mu lo hi tam tin ka ringa covid awang khan chung chu sarkar na chin chia emo budget estimate ta te po CSS ta na kan mu tur lo ruwa man lok te om thina khang CSS le central sector scheme atanga sarkar na kan mu tur kan mu lo hi a hriat thei chuan khok ein min sil them ti kha ka zo bel na ni e ka lo me thei anga chang turin finance department chang tu chief minister pulal do oma lo sawang pu speaker tuna khan kan mi minister te khan min chan pui mi alova min chan pui lova mà rồi chú gió nó gió tôi gió nó gió lâu rồi vangin gió té anh làm tiếng ấy nè khát tiền khát chú tuần mà bơi nào ông dính khóc mày càng sẽ theo ổn ấy. Speaker, point of clarification. Gió nó chang sel anti lova. Cái minister zom tak na ziakin kan peng chen ti kha. Anti lo top tu ni. cái mai gió nó chang turin cái request kan member gió tak chu vai kan minister ni se nak tu pu speaker nak tu le zana zan ria kan ei honga fel vek mang nia RTI Chhanna le tu na Chhanna in ang lo kha enge chan kan she phak lova khati hun lai khan tu ten nge Chhanna lo bo sai ti te kan she lova eng po ni seng finance department hian heng zong hi a hevek lova ni finance department kal tlang lo kha tam me ma chu wang chuan khati hun lai RTI Chhanna an bo sai la ya an hriat thei chin mang khan an changa ngai tai la huna local zela adik lo han ti dikte aom lo han ti belte alo om chho ve zela lo update chho ve zela chu wang chuan tu na min Chhanna hi adik zawk om mai mang o ka tia chu ke ma ngai dan mai phei chu an ni ani tin chief minister relief fund ate po khan alut nema health department ate NHM ate a han pa local kha a thanem le ani
ngay ni strengthening health ngay ni ti khani khanga te phei ka chuan aron lut nem em hospital thar sak na tur te po ma machinery le na tur te equipment le na tur te manpower ti na tur te laboratory din na tur te po athon vekin 100% in kan ron tran puyang cheu ti ania dik cha chuan po speaker kan soi rei dawanga khamile kha minister ka dil ni khati lai khan akhiat po lo thelova ma se register tran kan zong muwa secretary an lo endorse secretary office ka kal le a ti chuan eng ma action an lo la lova director a local le a ka zui zela to pa NHM ka zuk mu chuak ta ni 100% funding centralina aron ti tur phase 1 2 3 ti an then thlapakha alo mom te lu nen ti khan an lo da mai maya anua ke po hen voi duai lo zo na he house hin ka zo ta khatiang lama khan tran pui na lo om thei tura khan kan sarkar kha a interest wak lo procurement lamai ro chuan an chak khop mai chu ani khalai thilom zia kha atira RT-PCR call kan nei lova college ta te kan ho chopa kan sarkar amangang mai tin pakhat chu ka lo le sakang cheu ka fan atangin ka tia an du lovani chu menua pu zodin tluangan alei topa lungleya ada topa chu po chu rei tak an mang thadu lovani mi ta kan ho lai khan a thlona don tur khainga ma kan sarkar khan angai lo chuta India Formosa Foundation in RT-PCR mobile akal thei chi kan ron peng chu antia veng chen khata luarna khan azuk kalanga sampul azuk langa ni khata sampul sang khat ala thei ni chu chane chu po chu andu mi lo chu van chuan poisa khan in dai view ani don hi kan tia a thlona don tur tam tak kha an dong thei lo ani chu van finance department in a hriat chin hi chu claim te ani a department sanga engemo tam tak a oma chu tilkal dan ani chu wang chuan heng hi akim chang ta kan hedon du ani chuan department zonga kan zo anga a thlona ton le pek te tam tak aw moka khang zong kha hedai chuan finance department akal tlang lo wangin hei bak information kha kan pe thailo ni speaker khongai takin RTI zo na le kan hausa finance minister Chhanna in anglo figure in anglo nei hi kal le zela khoi ma platform sang thu ta kan la soi du do na a khoi zong erin tur lo en non thei deu se ti kha laktipa laktu loka kan chief minister demand kan soi do na chunga chuan thu dik hi riat thei acha kom khop maya tin chumi pialama chuan share of taxes kan mu in anglo ringot to khadik thailo share of taxes kha chu mun danga tanga mu ani lo wangin kha angtal ta kha chu adik kha house furnish thei taila kan house omna ta na le ila legislator te mun danga thu kan soidon po a thu in chu omlo kan rin tlan tur kha om thailo mo kan te ni le speaker RTI Chhanna hi August ni som pakwa sang ni le sam ni pania pek ania khami hun laia an figure nei anga an pek ania chumin wa chuan accountant general figure final don alo ni le ta chuta chuan alo chiang le zual ta chumi mang chuan voina Chhanna te hi alo kal ta ni enge dik zawk ti kha fia kan do ni chuan kan lo fia anga kan in fia ti don nia